lagi di situasi COVID. Nah, perhatikan itu protokol yang saking merugi, sama bisa dihindari. Jadi usahakan di masker nas. Si pakai nggak duka ki, tokumua mentu kita panitia ta te kita lanala kataan lan te katongkonan la mentu na ko untong konia lole konai de dao nenek batu indo tu sana bapa muatu leduk na nakamane mo buang to menggara-gara na lapo kita mentu masalah nasang susi tomangka di situ kita keluarga atau semua yang tinggal lebih temo dolo jomai laut tarima kita mai keluarga ramput tongkon ia tu persembahan ta batu lorang kata kita untuk masalah nasang lebih keluarga lata mata rampang karena di dokumentasi reka lebih anta sorongi rokoli supalana ide dawa nenek batu indo naya ungkapan nih jadi lalu kita salah nasang lalipa lapo tungkapi itu lana mungkin lalan ide dawa nenek batu indo pada manasang di karampak mai ana di sorong lapo batang di kalena ku tolepa pada mai mentu terong lata persembahkan lako tedao nenek si pumi masalah nasang di kita keluarga tokumua lante katongkonan tapasadia kita keluarga
batu kami saranta masalah nasang susimo kita temai rarabu kutularam ko tongkon kipalako lako kita salah nasang anta tama mak rombongan depa tulari orong ilako kita salah nasang dia mate alam tomo ya te alam apa ya te alam a oh lagi alam anak keluarga tau ya te alam B ya nanai padok ko to paringi siambe sama perintah sola yang mengirikan anak B keluarga oh usai kalau to paringi sola sampai Pertama dia main tarampak untuk teno, nombor yang kini kecil lah. Nale semua payah, payah dari tarampak. Tadi satu kesoting ini pada itu Allah. Palanya sakit tarampak. Patah-patah kalau ini tinggal mana api ada. Ya tahu mana siapa itu. Nale semua tu payah. Kemarin ini itu besar kalau kau menggiri-giri. Ya maintenance itu mata nawaknya. Nah, kemana samarkan? Aisyah kira diputar mereka demi kau nanti abang pangkambi kau lah. Salami dipuni. Tarik rokote rombong kaluana pangrante maligna te tongkonan siman rokote pangalura malabina te kaisungan to durian diong teriwan malabina adana pandai gorong diong tipanglun tiang rarana sangkana tanan gure di pamaloto indo embon alloi nina katarina lero pagantian malabina siane berkatun kasanganna tumanda motor tumama daute tangan nasundok ro retoliaga daute tiku tambin namana ngabanua nakararang ketananan samba
Tilang kapak tahunan ni karang tau sampah kalisuna dipilih bangsa di tono buah matasak. Gana bilanganna lantian berkatemo sundur pelelena lantai kula dirang di lulangan tukumua lagi pakunan namo padu buang napina lagi parang kemo panglotosan kayunan nana. Anak dulu nama itu lah pembuat tabe rokolina malabi tamasola nasang. Anggana pakuntuan rengena telepongan tondok. Pada hari bero tu tinanduk kali nararana suling bulawanna. Ilante wasetangana di lembang nasangala. Kata mukulan napasay paru koreay malabina nini mga nasangka tudolo pangalintinan panikuan. Sinene tamniino tumay panuapuan tumilaw lagi mendeme kapadangan sa kaloli alunsan na pituna pituriw, pitung sako, piturato, pitung kulong, pitung liseng, pitung biyak. Sinene puan tamboro lagi tumay panuapuan Loson dimintoen si tarama kaluksan dasaratu. Pakamana rukurian malabina nenek mga nasangka kadolo pangalintinan panikuan si nenek marabiyang. Tuli mo tayo mga uli pampidan tari mata karunian na telepongan tondok. Gandang palihan tontong ititang kalona di sana dan sapan minangan. Si Solomito ini memang nasangka kedua pengalintinan panikuan tuntanan talanan dan sangka turanukan beruala dan palilian dan telepongan tontong dikasih dan sangka dikatakan pulembang dan paliliannya tontong ditetak kalau di salah dan sapan minangan. Lulang katunan mo dan palilian yung may tundon to batang nenek mga nasangka. Pandang siulana ditontong lama palimbong rokoriang ni lama palidan roko riwan malami nenek mga nasangka to kumuan ni maniti sala tilanduki kilenda pasalauna kita kay kalo tama si tangke pelalan ni maniti dandanan sangka tama si lente pelalan ni maniti dandan palilian ng bayimbong kami nenek mga nasangka diyo terang pimatampu laki pagong isandaran dan laki pagulak isanda diri ni na kamu nenek mga nasangka dulu pangalintinan panikuan laung kalo ingatang salah kalo ngibori ingatang salah bori ngatontong sumarre daun na lobo galagana membuara menta di paraya di diona dan nasangka kita nantan lamulan telepongan tondok tontong titir tampo kalau na kesalahan sapan minangan. Nakakapuang matadatang nanalangin ko asamba katulalikan to masuang kana to kawangan lagi pak gong isandaran dami lagi pak gulak isanda diri untuk semua. Ola makani wo isang pindan pe kidukan tanah taksan gori-gori. Sundul langan lolok ngau kupendaunan na tipas sarakasan langan lagi lundunan bulo. Lagi tete malaya lantia loto temo lanti kula di rangge lulangan. Angku Sulaiman Kalioto tiba-tiba akong kaparampong rokorian ni si Moromani lokon loirara sino sene berta. Daote kan na sondong daote tiku tambe naman ang abanuan na karapatan ng samba. Kumua da tarik tiramban tuami da nalipang palayami kumua tumbali ang kulangan di Saburara di Pukada Bulawan di hotel Ubaba Pangrura Manikina te tongkonan. Apabila na indahnya te dongkura nilang dolalaki ilang kapatunan ni dipilih lang sa dikon mo buwa matasak. Gana bilangan na lantiang lototemo sundun pelele na lantikula dirang di dulangan lolorangkana sile ito barami ta kita ununan kami dadiyang gong supikianakan solamintu mana sariwan ni di palimbong lantiang lototemo la di palimbong rokorian ni kamu sindo sene berka bilana kulangan mo lali kararuan bara mai somi
Lai sukaran mo komento din kaluwana ka mamaliran di umay mintu raputan lami lan tialo temo lan tekula diran di lulangan lali palinto morokoli supalami lali patasik morokotalo tu talunomi. Ano kamu nenek bisa yang kasayangan ni batu indo ki pakaboro kumako lami lisun na mukala lami paribombong na taruno kumuali na siya upa kipo upa parayami po paraya mintu sila kabarami anak kami dadiang po sumitianakan mana asariwami kumua deno upa na po upa paraya na po paraya bilang na si balatak kumumbuang matual tang na lagi la siya paralampa makumun pumangitan ang taludo masuang gana to paungan ami pura iway sama pindan mipipi kita natak sang gori-gori mintu kumaraku damay te tongkonan sila kumarami polo kay hindi ni anak kami nadiyang mana asariwan ni den nauwa na tuntong lalobo torona di batangan di kalian ala kumarar dio tondon tu batangan na susi kalin bunga bo batin tu panang butang mak na sondong kumua ya tetelong mauluan kalau mau sampah palisuna di balimol palisupalami minta lima muraka tamaleso pebalina singkor sene berta domaite tang na sondong ang kusule tibali kita kamu mintu to maraku lasile to barana polo kaindina anak nadalian bong sumat midianakan mana sariwan na to kumua ta siya mereka kada sibundun tediona de dong maguwal karamo sampa palisuna ta siya mereka tang maleso-leso ta siya mereka masih yang sampo pribadina siani berta domanite tangan nasondong dari nasundun mo kipanimo roko lisupalami di pasare roko talutuk tarunomi kamu nenek kis kasayangi waktu sindo di pakaboro dari tangan nasondong sindo sene berta kumoko lami lisupalami pali bombong na taruno pediona tedong ma ulwal karang mau sampah palisuna pero maelo tanda sundun palisuna Pak paraya ki popalaya na tontong pasak kini nene apa kami tutuan pangandomi pasambayangan ila kami mintu mana sariwan ni daw tekulina padang daw tekalebona lipu sanda kasali usama sundun mo kutoyan pada Malaysia di pasare Koreana nenek do tekang nang sondong pediona lolo rangkana tak ditarunona ada dadian bongsu nakenakan siswa sile to barana polo kaindina man sariwan sangkinan tedong mido mi sangkin itu tedong di pagiai mo rebongan di mo balar nampa batu kurang mo di palimbong roko di supalana te tumama nakararaka tananan samba dawate tangan sondong iya bro la susi mo todate yaitu kamu to mangalako la migarkai mo sangkinan yaitu kumua sasiambe itu parenge tulang toding itu tedong kumua ya di paiketo yo pasangkinan na to parenge melontan dayo kumum belanda namati ko ki may mga banalembang lata temanda apa menalun penak tak kumua lapo lembang pada joy yagana yo pada joy tondok pada joy sipaan tadi lata kamu terparing parang lo lamite tu pasanambi dami ko parang mana na parang lo lamite tu pasanambi ganti na loba ko itaw iya huba na kuha daan yan nalo ko si Purkali ato tapiala si Purtondo nadi ato kamu terparing kami kekelan tunan na kumumbar na kuha iya susini balai sangking do muli balai sangking do patu susiduka ke maabakan kita ubalan ni kon Purkali yoto mana tu patong ubalan akala ni
yang pani tu kan, udah yang pani balik. Kita ada anak tu. Iya, apa kayak ini kepada kecelakaan dalam perkara itu. Iya. Buat anak susah deh, cuma mancung pinaikai. Anak kamu kepada ini mengambil zaman dulu itu, mengambil pemulai. Iya, dari parang mungkin anda kuada. Kalau koi, kalau enak apa sama betul. Dia kata parangnya enak sifat sana sama. Tolong dah sifat sama semua. Pengalaman sifat apa menangan lah. Kalau koi sifat sama pengalaman. Oh, enak sama betul. Dari parang mungkin cara yang apa? Seperti ini enak mana bagai enak kalau umur jalan. Tanya orang lagi tahu. Umur bagai jadi parang tu. Parang mencari pasangan itu parangnya. Apalagi itu kan? Tapi kan kalau kita tahu ni tak tahu. Dia keparangnya. Oh, susah. Ya, dari kirang pada topareng ini itu suka ilah. Nah, susu motor. Jadi susu tu bukan ada motor sendiri renina, tu kumau kalau taruh roman itu ada. Sama dopat tu nanti lagi santi mo tu tero, susi mo tero bunga, tero pareke. Ya tu lagi pareke dia tu natwe gusti tu kosong orang. Mbak Dini sakit itu membuat membala tatu rumah topi ya tori bukan urusan ada kumatan tung kumatan donganana jadi lalu kita selana berada mangkamo di sorong lako tedawane te persebaran ta waktu loloran kata kerimpan ando sakin ando dapat patuh komite paring itu ya, pokoknya mukusia kau ini tu tanah kau moyan teterong pagabi kau balang di sakit ini. Ya, mukung kau ini tu tanah apa barangnya. Susi mote katong koran tuku moya tenene lata garonto pampanima lata panima ongi. Ya tiang lo halo makarudusan masyang ladi toroi. Dongbongi la manombon ki tanubongi matombi patambongi ta mantun limambongi to kolong tabalian banua kapelayon selapora kamu to barengi ki boyo na ki bena mukum gua sebagai ketua patongan gua tak pesan ke saya tak pabelanta tak ke manaranganta kita kontong puntayan itu Pak Kaboro anak Pak Tungguan nak uang atau mampata. Yang berto kepetaan mani apa kita solanasang ka mariti kalau sangat tu ka penulon ni kagarun tu ke atongkonan uleni pas sambayangan. Deno Pak na ya tu mintu na lagi pokok na si ketena te katongkonan randut ke allo temo saya la ko upuna uleni Pak Kaborusan la tontongan la dari belo maaling kamero si turun melampak korean na uang to mampata anna ko salama mediatan na tiro nenekta indokta kematuanta na di pemakanan kasia di pomau Pak Kemi itu raputan dalam salanasan ka masambayan lasangan na ambe na anak na penamasalmo. Amin. Uang matua, uang totumampaki lang surga, lante makale totemo uang, sisola temitu tomaarapu, sisola mitu kami turampo, kamate inan iyate, dene siapa uang anayate mitu, katongkonan laki pugau randuk te atu totemo, saya laku upu na daw. Ladaki situru lalambak korayami ang kitontong pada untan
tandai sia kanasairan Allah katuammi kumua tae ammi tampe kanni sia tae misakyan kanni ulenduit teme katuamki salanasan lariang karanna lari pake na lante kegiatan katongkonan latongtong dipasakke anna mi tarima itu mintu nato sia latongtong na pemasanang na pomopa teme mintu keluarga uang atua uang teman pakilan surga lante inan katongkonannya te kontong pakilan ngan kumua lami sorongan kani teme aktu melo cuaca melo sialami pasti kambela kani lami pasti balabutu kani teme mintu na apatula usakalangan ni la jere kalau la kontong mi pamambela lami te inannya te tu mintu na apa tula dari si tangsi turu dalam pak berayang mi tarima kani mas sambayang mak telan uang ikuang Yesu tutuo mak parenta si sola kamu na pena masalo totemo sia kontong saya lakona amin lasana ambe na anak na pena masalo amin. Karena non itu. Apa kemarin nama perang itu ya? Serik lebih nasan kumbai dulu ke melo. Amen.
tondok. Ah, bulayan. Dia tuh nakal. Oh, nasa si. Oh, iya to ada. Lembar nendo na minsan. Itu kamu bola. Terakhir di dalam sekolah asal. Wirana perlomarian mo tidak hukum masaka kalena lalek romote palihuna katongkonan. Di koleba kumaku tabe sa masaka kalena. Da toro sipulu ba toro skor tinggalin ang pangan. Da tarimite namun dalam Kapag dito, rombongan naman kamu domay, yang ini salpin bego, keluarga pati ini salpin bego, nenek Peli tumbang datu, rombongan na, nenek Yupan, Boko tumbang datu, rombongan na, Siamin Agung tumbang datu, Jayapura, rombongan na, nenek Sika, bego, rombongan na,
Mendaleto, bebo rombonganna, keluarga Nek Bangun, bebo rombonganna. Jepara Kakung, bebo rombonganna, Nek Yosua, Pak Mama Ano, bebo rombonganna, Nenek Angga, bebo rombonganna, keluarga Nek Reski. Bebo Karasik, rombonganna, keluarga almarhum Nek Ude. Kalau Lampio, rombonganna Nenek Depi, Buntao Pandanan. Kami kaki maka orang takui doso kartoroyo sikamu nasalu singpalan kalau nawai sikamu damai tandung sirun nalangi karokokna minang alambe timbak kadang risadan tahun tarana kalim buah mabau salaran panang butang mati langan siang berlamba silaru garana pantaranakna patang pedanian bisa apa-apana angga ketiumba ramai limikna rindik gila nanai mangin pabalian damu lumane mangalu laki pasui lalong lalu yunina tutur dalam nasir ke Lampung solat ko yang baru kiden ni lalu tutong panglaw nasa palatana lilina patang pinaniya tiumba luka pantarisan makalaina pangluluana pasti kakana talulen bangna pada patang untuk kapa buana karua buana nan pinaniya aluk-aluk maika na koal tiumba pantarisan makalaina
pakapana timba di padang ri kendari turnola untuk wadangan tumete kanete makarang-karang pakapana umura kaling langi kalua tumete batara asia-siang tu timba di padang ri Papua. Lalu tondok rokok pada tekalambi kanete batu laparan tondok tembasian loni kami terang tidak nare pindah natari di mata karuniana datu muane aloi dina marabiang tung kasangan nanai bentang puang pagunturan pepulak mangka di pelendu tona dindo pasti kasal de tona diang de panda di pamarokson la hubunga kadeka tororoko tau isung parayano gayang mak dandang bintoen mak parang-parang bila ngalati kembong mo tanpa rapana na diang bong sulakenakan sola sile itu karana mulu kaindina tunalimbo roko sulen kala kasih diong liwat malagi tamarin di kala makulan utaruno laus salanan kada sang kuku sang pati kanan bisara tukomo karampuan tamas sola nasang kakendenan talindo mairi titimang maakurolong girang de maaw kang keresoan.
Tanis sama abarisi. Manetama ki SD na di mo maabarisi na sarjana hukum mo ta pangasya na tanday maabarisi. Orang yang di depan begini tuh. Kenapa kita ketemu sama SD? Dasarnya ada. Tidak tamat SD. Tidak tamat. Aku mau kopi lagi orang Malando. Masih orang pena apa namanya? Nah, gimana pun ini? Ada gimana lebih tagihan? Karena area ada
Tidak tak balis. Iya, nah sampai sini. Iya, nah begitu. Iya. Yang luar si gampang, baru sesuai nanti dengan waktu masuk. Ocak, sebentar kita gladi ya. Iya betul. Ini nampak nih. Baik kau balik. Halo, sama Pak. Itu lini kita gladi. Yang keluar ya, terus kalau mau bikin Sebenarnya itu kalau orang tinggi apa? kita biasa semua aja kita tamat perangki memang terus SD yang ketemu ini sama harusnya. Masa saya kasih briefing lagi? Tidak tahu. Saya bilang tuh kalian ini begini-begini. keberatan kita protokol. Tidak, saya tidak keberatan, saya disuruh Rapi waktu masuk baru pulang. Oh, nah tahu maka saya kalau saya. Saya kan tidak suka kalau tidak rapi. Kon ito pia yung nangkarang Tumabong na ba yung dito jo? Pulo alam. Yan ang sangka pulo alam tayo. Ito ada pulo alam. Ba't may ang anak ko do pulo Ito ada pulo alam. yan